पाउसेद युमफम ओइबा मरुइबा पाउ खराब दे तौजरी सेकमागी नीला पद्मा हायर सेकेंडरी स्कूल की वाल थेंगलुबदा निंखाइखरे कॉन्ट्रैक्टर अथुबदा चंगजारकदाबनी MSF की अखोई लैरिक नीति तमसी आइबा कैंपेन की मनुंग चना ngarang सेकमाइदा लेबा नीला पद्मा हायर सेकेंडरी स्कूल की फिबम यंगसलुबदा पेनिंगाई ओइदबदगी ngasi amuk hanna chatuna yangsinkhre खोंगजादा दुदा स्कूल असगी नौना सागलिबा बिल्डिंग की वाल सिंग अदु खुना थेंगबदा नोमबदा नतन लोइना निखारकपदगी MSF की टीम अदुना यामना कन्ना पेनबा फोंदोखरे खोंगजादा दुगी मतंगदा MSF की जनरल सेक्रेटरी हिजम मोरोसन ना हाइकिबदा स्कूल असगी खारिबा चेक की वाल सिंग खजिकतंग पाइबदा नोमबदा नतना फेडरेशन की थौमिसिन खजिकतंग इल्लुबदा चेक की फगलांग असि लोइना निखाइरे असिगुमा फिबम असिदा महिरोइसिन स्कूल द चंगदुना महिमासिंग तंबा हौरमलाबदि करी थोकलमगदगे हाइना हंगलुबदा बिल्डिंग असिबो सारिबा कॉन्ट्रैक्टर MSF द चंगजारकदाबनी लोइना लेबाक मियामदा अथुबदा सेंगदोकदाबनी महिरोइसिन महिमासिंग तमननबा सारिबा स्कूल असि मतौ करमना सारिबनो सरकार की स्कूल फगनसी आइबा मिशन कदाइदा चटखराबगे स्कूल असि की अकोइबदा खारिबा फगलांसिंग थेंगबदा नोमबा अमसुंग निंखाइबा असि ताराइना लौदे MSF ना सथरिबा सर्वे असि अखोइ लाइरिक निंथिना तमसी आइबा मिशन का इरोइनरा COVID-19 पेंडेमिक असि मरी नैनाने मरमदुर स्कूल हांगलिबा अथॉरिटी सिंगनसु महिरोइसिंग बॉडी टेम्परेचर ओलगा स्कूल चंगनबा फेस मास्क उबनबा लोइनना हैंड सैनिटाइजर थंबिननबसु MSF ना अपील तौरी हाइरे अतोप पाउ अमदना फेसबुक द फोटो थागतलुबा अमा पुलिस ना फारे निगोल क्लब की प्रेसिडेंट की जुमदा थीबो हुंबगी थबक चथरमले CADA की मिये मखादा निगोल क्लब हाइरोक न चथदुना लाकबा निसाग मरी लेनबा खोंगजंग की सरुगा मोइना लुखोसै जोगी केस री इन्वेस्टिगेशन तौ हाइना डिमांड तौरदुना ngasisu hairok part 2 pe likaida wakat mifam chathaduna khongjang changsinkhre khongjang adugi photo sing Facebook da upload tauruba ama thawal police na fakhre amade ningol club hairok ki fresh na khondongbam Sofia ki hairok part 2 da leiba maim dasu hairok police na thibu humbagi thabak chatharamle haire ningol club na changsinba khongjang ki photo sing upload tauba amade share taurubagi damak thawal police command na pharaba mato thawal police da sindaram lapami adude hairok part 3 Sampra thongdagi Sintha Laisram Sahi Kuntra Apokpa Laisram Maini Kawe Sintha Laisram Haujik CADA Thopal District General Secretary Ore Mak Phakibaga Maki Apokba Amadi Apokpi Animaksi SC Aero the Pukatuna Laikanaki Aire Maram Chadan Bibu Hekta Pajinba Yaroi Haiduna Sintha Laisram Book Condition Amata Yaudana thadokadabani Aida Thobal Ima Amadi Ningol Club Hairoki Thomising Thobal Police Station the Lakiba Aduda Ningol Club ki President Sofia Kudongbam Pongdorakibada Ningol Club na hanadagi aula leptana changsilakpa khongjang ki saruka moina ngasisu hana ADC Chantel ki chairman oramba lukhojai jau amade Faudel ki drug case ki matangdari investigation tawbiu haina hingsa jaudana yamna silent wena khongjang changsinbane khongjang adu loiraduna jumjum da handaraba matungda thawal ki SP na phone taruktana protest tawbra haina hanglake amadi tawi haina sukhongki loinana protest tawraga Karigi hairmdribano amadi placard chief minister phamthadok haina eriba do Karigi rebano madu Nungaite hairmlaga phone thamke Madugi matung hek lairaga hairok police ki nupi police jaub kangbu amala laga ngasi khongjang aduda sinakhiba placard sing puthoku haibaga loina thiba humbagi thabak chatharamke amade placard sing adu putuna chatke aike maraga sida Manipur da haukiba pung kunmari asigi marungda CAPF ki person manga yauna COVID-19 positive oiba mioi punna taraga ni thoi thengna duna aujik phawbada state asida laichat asi positive oikiba apunba mising lising kun kama panchamri ni phuga taret yaukhre loina active case humdra manga da hengatkhre aina COVID-19 command control from dagi thadorakpa cherola mana aire aroibeda content sing asigi maroiba pau khara asi paudam jariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbiri bu pramak pathaga jari channel asina tumda kanarabadi subscribe to video version subscribe to biro loinana like and share to busu kawbi gono pramak pu amaghana thaga jari